Chayam keke nya pasilva na lo dido hen tashan radio wasina nya ka do kudugbe kalwa hen shon gbere wana na sim kan ma dido nya kan gba wase Reverend Father Clement Togo na sike nene to ngwa ana ngani ba no soma ba kasiten Kristo so na chi nya ga la do shakulu kalwa kinyo kawo wasa sulungwa ya kwa no jiji kakano to ujiji chopo tankalwa ibupo kipotata kwa no shawa ka wasuka tinemba hebelu chocha kalini bukulu kalini kichunu kalini ne yan yesika ka marko chopo kalwa ibukulu gbe kalini ne kikunde ha kalwa ke akawo wasa ata songwa ne chi kwa no jiji kwa wasuka hako kwa si chao chivyanga yesi kwa wasuka hako kwa si chao kasumba cholo mba yo sikwa bene chi wa sikwa hako na ko na uyangi na ma ko dziko tsanza yange nyaya alo no kidibiro ya bayi umba yango umba bancha kidibiro yango kasumba cholo kwasi cholo yo sikwa na sikwa no yiyi na yalo kwasi cholo ulu kwasu kitalo mba judaga chiyango wa one nege shamia ikaru se kwasine ya rowanu chuko kwanu chuko kwasine duro sande ton one kanga pupa anwe ma one ya ne hide one kuya ba ya kwasine to nwe ma ne ma kule ma ne re pupa mi na prophet ya ikawe se nsanyu ya yi kwasine regan shachu kule yangama tumbu ngwa matumbo kwasi chao yo ase kwa na se kwa no hihine atire tsachoki hama wasichi u ntabe chinja chi hama tayopa na town klaga na ashima shaon diga tembiange Yesu Kristo venda injai didoga imbangele mamba farashi iyangolo Yesu Kristo kawune kwa aondu ko andu mimi manu tito ya ko andu tisin chawe mimi shulune nja mimi malune ye ni tito ivyange yo ko kwasi chao uba kende inyale shine kwati yiwa na Yesu Kristo nege don kwasi chao ne ya Yesu Kristo wese na kuyange nane talo wese na konko kriga ya wese ishima ikwasi lomi iwon ton kwa o shemi la chi banga kende ne kwatiya Yesu Kristo wese kwasi chao ne mashina ku yanga nana yanga nya mo ma wepa agba pesi nakwa ine on chinsi nakwa kra chachu sele on ton Mako suru na klala ya kako sinna ya sifa nyo makwala chiko suru na klala iluko du kwala shaya sifa chokla no maga shi iluko du kwala shaya umone tagise umone jafiyo kanja na kuna ku Yesu soje na kuna kuna ya nyowe ibeluko ko luton nao Shekolu tomba na mikri tuala kako kwa kla bowe mi kaka peruko kwa bowe mi iruko olu hanga hene iruko atu kwa la sheyo fa chokla ni makwa monga ya alu sinanga na kunni yo kan bia na kuna ku Yesu Kristo so kan bia na kuna ku Yesu Kristo lumuni kan bia na kuna Yesu Kristo so tama o Kristo ya na na jene andane ba no so ma ba kasiten Kristo kwa si chao ko no hihira ba ya to ko ya lo ni chi kaga ko pa mi na profeti ti kwa si chao ki vyanga ne ba ka se ka chi ko ya lo mi jira ijiri hala ma to ba ke ni kwa chi yiwa sa cho ne si to no ave biri ba
yang wi ka na han chi ba aondo zahemno na be jene aondo zahemno na mwe matumbu nkure ba matumbu wa momo yinaga na ku kwasne ya kwasne na vange tio kasunda choro bo wa ba chi ya na vange tio ama ya na na mbuga ha momo kwa na ayo tianga ya gonya Yesu Kristo ngulonga wimamu semba sulumba tondo naba esikamo sikaf iyo bayo se kwa ki bigonya kwa se chao ke kwa no yi ma kwa se chao ke yangene pine yo we moyo mka Yesu Kristo chako na chanyi penda pino ke si pine yo we ka yi penda na ha mupa munna kwa ifu kwa se chao uyo se kwa na ke kwa no yi ma ki yangela ya be na nyama wenna na hana yango nya akawa ne songwa nga wanse ka bisne ta ko yi ya akawa ne nga kana rose aondo mhono kama kolon amba tsame mahalo samba tsana yupa ahono ma kolon da rose ko sho kwayo akawa ne nya nga kana rose abo na ruwe kwa azisi shine vesiga bana tona kakwa anyewe o kenshi yo bagaya aondo ka na na vire pe yo se ko kasi ba cholo bo kwa mama o shota manu masembe yo na kuna yo akawa nusu anya na gawa nusu na kuna ya idelu uton ko kwa kuni kada nanga ba bu nana sha ko tu kwa la shi ya uma taru shi ko kunna na mi ya ni o we yo shi pina te u bana ti mo tsaro na lo mo yo ya genya ana shi dire ma gracia e si todo njana kuna ku kasi mbo kwa kasi ba choro mbo kwa ba yo se kwa winia ki kwa no hihi ma ki yangene ma kana ma se kwa su ba Kristo ba tito to ako chuku siwemela basina na sinfa chachunze mu tomondo to ako chukura kuziwemela basina chachunze mu yobalule tomondo te uno rumoya unabire shankana ma kenesimase kenti Yesu Kristo tohase amen Kam kan ma nyanje songo to Father Clement ugone nyamba mbo se ka gbenu sinalaga pakai sinala asina gbema asina doshima hinshima gaya adoga pasina chuku pasina doshima ya kona zacha wasinse asina gone shona adoshima shinshima msote yamchi Exini me subiata me